Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu nginibekela-ke nje egamekweni eyisayithe zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje lo esimbona-ke isithombeni. Igama lakhe uNomzimkhulu Bherwa, ulinganiselo-ke eminyakeni-ke ewu-45. Kubikwa ukuthi-ke ubekade-ke evakashele-ke isoka lakhe ehlala eThekwini eChatsworth, kanti-ke bazoxabana. Kuthiwa-ke lamgwaza lambulala, aligcinanga ngokumbulala, kuthiwa-ke libe selimkhipha namehlo, kuthiwa-ke lamshiya kanjalo-ke edinelezile labaleka. Kuthiwa-ke liphinde-ke labuya layozinikela emaphoyiseni. Lesigameko senzeke laphaya eChatsworth eThekwini. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ukomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sikwi-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.